hat singrong pharben ke bang jemese aparman kang dang amai kang nipon Korkan Himandal Kongres Komite kang dang amai kang nipon Om Lapher Stadium Pathu Aklamalong Avijit Pro Aphan Karchulapen Radame Pi Kepaman Pon Inurata kang dugo ko Sophia Phan Kachulang Remalam Ki Keklang BJP Asongmen Borjana Habar along Armu Jepangru Mamai Keteng Pon Aru aji glorifying per toxia ni nezang kare bangun sojeng confidence ke powder pon longer omru lapen ujan dongka PS arong along hetching ong karmate sojeng confidence BJP candidate apan ong dong abot pen ke pai ponje pan kang dang amei kang alang ni panjong se ong dong abot pen pai pondok polotan teri hing amei ke junalan to war lapen medical sub center ahem along jasimet nurse doctor atom pan wan popusi hetching ong kare pen ujan dongka arong arada pan lam chak pitika alang ni ong dong abot pen ke highway ji lapen ninje tiklong do pusi rangkia thingno pan pachini pon Labang son na long cetong dun ex BJP arun terang ujan dongka terang kanker local committee presiden long kibe ujan dongka ward president David Timong Mahila Morcha president Binati Sopi ward number hini commissioner long Kendro Hansi ujan dongka BJYM president Jen Singh terang Soceng WDC chairman Ramen Pator Richard Hansi lapen kethe geding atum cerap ceto dun simai arti pidon rinti lapen labang son na long kedo kabe bang harus sosiara datum kami cetong dun rinti Amren Pen Rostom Inki report Malong News Langsung MSC cepat itu nanti hider pen ujian nongka habar pun nanti komisi apresi kelang ponji. Dak bangke ahok lo nili labang so kard bang long termasuk konsil non kilik long yang si rada tum kado we nang jinsu nang hon pen nang pahai dah lo pada dak nili ke cengsia bangke dak ki junalang tau paprang po la pen me dak nili tum atau kan dolong le lang karen dolo setame rong ni ketang te dolang la pen bisikoi bang kacela datwar bang dak avelang kalau itame nili body pon po la pen ladak sub center bang akim lo ta nurse bang irregular lo helam tamen nili chinut pon lo halo ya pathak nili dak nili tuma sarkar long present po la se la hoi bang nili paprang pon po Government haji pun nanti ningkit itu. dak bangke non teng pote hai uji nili chema thadam pote kaduk ave dak so cheng homosilong 16000 no do so teng benili suri cap krihini bake long hi pusinili chaka pini ini ana level bangke Aruni Fain kora Toxer ni 14 nong Korkanthi Constituency Mandal Congress Committee tumpen vote kerega mai nopak langso garo arong along radamei pi kapadapon bangso mai long aluhia man pen ex HAD minister Khorsing tilapen Korkanthi Mandal Congress Committee pen kithor dunja bangphu sarjenging ti chetong dun semei ardi pidon bangso mai long ke ong dong garo khe tumpen chenglok PS hini ara tum chetodun semei ing samjin pen pachun pon dong mukak pen Daniel Santimong report Malong News Non ke bang jikare bang long Thomas Council election angkate bok boma jok ni phain ko toxi arni omla pher pathu aklamalong vote ke hang lapen kache pachini asai kapadupon labang so amai long alihi sarpom man pen kare bang long Thomas Council abarim CEM Dr. Kuliram rong hang MP Horan Singh be Chinthong ex MSC Pradeep rong pilapen BJP claim bang khu atum anstame chetong dun rinti lapen la so amai long sitame non ke bang jikare bang long Thomas Council MSC election bang khu kilegalong chepate donji Abhijit Krophan Pudumarjan long vote ki pipen kapahai je phanstame BD sore chethan chimumpon rinti lapen Dr. Tuliram rong hanglam theke jai pona tengke non ke bang ji bang phukilik jude da philote omla phera long ta thongnok bepen Durgamala statue bipon po lapen Abhijit Kro hin pen stami non ke bang ji bang phukilik long vote ki pipen che pahai ponje phan pen nangan ardi dojoda lam the jai pon lason se ongdong BJP ke koyara da tum chetong dun rinti sawai pen bong im rong pi report Malong News kamplem lapen ki alang nili homosti tumara tum chini je kiduk kisum hota me lapen ke daga development ke manta me nili siklem bom po chini si lang tum tame lapen hola congress tum da chini si pini congress as the CC PML independent da chi we lap ason da rase karbiang long atokan no tame non ke chini je BJP sarkar si bang beklang BJP government ke to si monsam dolo plong de munitum ka ching thura sayang denga dolo da ke party dhorom chipu pe pinsi penana sayang dengke kamklem nam long peka consensi ta lai da chini pini monsam ke to ajoine ke ma party lo BJP party ma government
government ke do holo BJP government ke do lai matha par siksi pini ratam ta ke ongdong ratam ta pini BJP panse hirjumi pi pan ke স্যার চিন্থং সমষ্টিত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো প্ৰথম কৰিবলৈ ইয়াত প্ৰথমটো ইছ্যু আছে ৰাস্তা পদূলি এইটো বৰ অৱস্থা বেয়া আছে সেইটো আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 30 তাৰিখ ইয়াত আহি আছে বীৰসিংকি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিব তেতিয়া তেখেতে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু লগতে ইয়াত ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ যাতে পাৰ্লিমেণ্ট সলিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি আউটপোষ্ট আৰু থানা ইয়াত বহাব লাগিব যাতে সেই সমস্যাতে যাতে স্থায়ী সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে স্থায়ী যাতে সলিউশ্যন হয় মানে পাৰ্লিমেণ্ট সলিউশ্যন হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া এইটো চেষ্টা কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত এইটো হৈ যাব Sir, that Komentu po soarlo atum jokwan pen ke do ke damlong ji. Komentu po odlang no ka chuklem atum aphan sodak pen arona tang pen kang sai ji. Batai lo lapuson hampang long therak me atom nang ke jap arta ke ong pupe arta ki jum pupe. Lapuson se aru ni phain ko toxer ni dipu pen manja ke chelenga to bara da ke do mile toxi se deng terang arong long inur arta ki jum heka sopia phan inut sai nang ka chongdat ka king sang aso ka chulang rem ji phan kabor ialam ki ke klang. Birta kirip don long hateng ke inut pliang deng ka charli bom au sopi ningkan kep arta au sopi iskula long pen anjir pe atum pen ahemanat ke chidam bom apor hud inut mia po menit harak me mate hiji me meklang no odlang no ka choklem dia phan au sopia tum aphi keng junsi pangden lo aphi ajir pia tum pen chekak der aphi mia po bang ramajo sopia phan thang dun cheksi ramajo san pon thorlo bangsa por chid hod au sopia bang kecar teng pen kesar lang mate ke hang chir jong jasemet pet inut lo than bang phila pen rong ara tum thek dun loksi inut iqbal hussein phan abang net dun long check Karibang long women justice forum atuma hin pen karibang long ke theke ding atuma phan koson sirat ka chitok pak pen ke theng bom hod rai komasai khe atuma phan nang toy pak sirai komasai khe atum chipari ding pon der lu pusi sodak pen ka ju pon padu la pen la son ke banga soan parata inut hi isar poteng a ot ka bipina bang ko phan si ke rai duna son lo pusi alang atuma hin pen pin rem pen ning duk chepak lang pon la pen la puson ot nang no ka chuklem malam ki batai isi hini kalia phong ta me karbi arlo so atuma phan ka chulang rema jok ka chulang rema bang ko atuma phan kok that bi wek nang ji pusi sodak pen so lo asong atum pen mang kwa mate ningji pon di pen thoram sing long par report Malong News saudara thana long itu nali tong han press meet mate press media pen itu nam ke jainang ko kalang tikla pen no muhet jong baji sirachiti malam nili tum dia talong lo je 7 mile arong along haladak ba LP school do hadak labang so di sekolah long isia ghotona arta kawipin lang ningkan kep a oso hadak bangaso mate mumcaya tum kaculang remdet apora hutsi sekolah teacher tum penjet thedun long si la so kitilo nai mate ke kavedena po apor hut on stame teacher tum mangache thedun long lok pena yoksi labang so sonona ko ke me sen lang stame labang so arep ke sabang ke nilitum ke pudang kang tunga bangal hello Cek people si rep kia sabang non anta jurun edet lah. Lapen jurun edet alam thea bangke pinia bangke ni litum asurit lo. Karbiang long along lason litum ciplangi lason teklongi bang litum matha singon ate banga sosi itu makhaya phan lata bihek also phan kiduk api apu ave bang api sar tum long chododun chot o sosi school dun bompen school uniform ben si banga so amum chai tum rep det ang bong penta Kopi posi la bang so mum chai mate la tum dak la tika dar si ka choklem dun posini tum panon birta mate di ang tona birta bani tum long dun lo je amuk on chonteron pualong along ka chong dadun amia mate mum chai tum posini tum ke dak rong sor pen professor la pen teacher tum men school teacher tum sameni tum information long lo lasi nilitum non puji bangke karbiang long mane suar lo hoya song men kar jugang tung ki jugang tung bangke dak ili karbia so mate soarlo puthakta oso arta vepina oso phansi keche rai dunji ma mate mum chai banga khai ituma so phanang ka chulang rem det a phansi inside dun po mate rai dun po kopi pot pini ani na son agotona ke dohut on chon terona long ke claim on chon terona along le long ke claim a thikadar tum phan pi polo rai det ke Kopi polo rai dek ke osu phansi rai nai ma mate la parok ke che so phansi rai pon apa pinianian ke nitum chini lo la pe nitum puing tung kopi pot ti ke rai pon lo so ba
Alam so por ke ni tum phan ra phan sa ni. Tuan kosong sih nak tu kita tengok masuk bana itu kan tak gitu. Oh, ni tum mana school pen hedi, school suti lo, so mar phan school suti lo ni tu hai. Ama se la school suti pi pen ni tum bang ke 1 baji lo, mane so mar phan suti ki pi hai. Ama ni tum bang ke nom dai sakam du mate. So dai sakam update kuri di kusi ni tum bang claim bom lo. Amat claim bom lo angke laso so mar phan suti pi der lo. Laso so mar suti pi der pen angke laso ni tum bang ke hada school hem si dolar. Angke laso so mar tum hana aprang ben dah hapu pen ke bang timorong. Hanseron di bedo. Ajir pi dupe. Hala pen ke bang teh. Setame hala tum bang ke la tum hodei ta la kami claim tum mane langdun bere jal heti. Cholang dun amek lang moda asan gutu bom hala tum nang thon tha khojal heti. Ke thon dun lo thama ko laso so bang ke kachi wang tho. Ang laso so bang ke laso jitu laso moni heng lo chini nei. Hala ajir pe bang chini dah. Amal ni thon tha. Ni thon tha pura laso so ke thon ko lo. Amal laso so ke chini dan makara da lo. Jika junong ke laso so bang ka hem chi hoi lo. Mani apsi sang dun re. Apsi dun re. Amal apkan da mama kan kam do thaliang ko thoi pu he. Ama single laso so phan mang ke wungpon thor ইনফৰমেশ্যন আহিলে থানাত যে বেচিংটাৰাং গাঁও ডিপু যোনটো ডিপু থানাৰ অন্তৰ্গত পৰে তাতে এটা ভাষ্যমতে ৰেপ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে ধৰ্ষণ কৰা বুলি কোৱা হৈছে য'ত মানে এজন আছামী ধৰি ৰখা হৈছিলে গাঁৱৰ মানুহৰ আমি পুলিচ গৈ কেনে তাতে তেওঁক আছামীজনক উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু যোনজনী ভুক্তভোগী আছে তেওঁক ইতিমধ্যে হেৰি কৰা হৈছে আৰু তেওঁক মেডিকেলৰ কাৰণে মেডিকেল কৰাৰ কাৰণে যিমান ব্যৱস্থা কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰা হৈছে য'ৰ পৰা এৰেষ্ট হৈছে মানুহজনক আপোনালোকে সোধা পোছাৰ বাবে আনিছে মানুহজনৰ নাম কি আৰু ঠাইডোখৰ নাম কি আছিলে বৰ্তমানেতো আমি আটক কৰিছোঁ বৰ্তমানে যোনজন মানুহ হয় তেওঁ এজন মানে ডেইলি ৱেজ লেবাৰ হয় আৰু তেওঁৰ নামটো ইকবাল হুছেইন আৰু ঘৰ নগাঁও বুলি কৈছে আৰু তেওঁ ইয়াতে মানে এজ এ টেম্পৰাৰী হিচাপতে থাকে আমি জাষ্ট এইখিনিতে গম পাইছোঁ বাকী আৰু তদন্ত কৰিলে যিখিনি ওলাব জনোৱা হ'ব এনে ক'ৰ পৰা ধৰি আনিছে তেখেতক তেওঁক আপোনাৰ সাতমাইল বুলি কয় জেগাডোখৰ তাতে মানে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে তাতে তাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিছিলোঁ Number inquiry rasi Borjan constituency ke parlo Kaligaon habaralong non ke bangji MSC Kiligalong BJP asong atum kache pai thuji aphan mege padapon labang so amelong BJP pen ke thordon surjorong pharaphan ke pahaji aphan along campaign ke dam lason se ketching si Kaligaon pen bangching ponse mokhim rong pi LP school Rokasan LP school Talbanan instan Kartbianglong antame homridam pen vote hangpon lo lalong phodima long BJP asong pen ketching se me padapon lo labang so campaign along MLA Dr Nomol Mumin ex EM Jivan Chandra Pathok Borjan ex BDC Philip Borjan ex BDC Babu Inti Dotholang Dipu Gop College along ex Vice Principal Nobin Terang Penchenglok Borjana Habar along Rat Cyclem Bang Pubang Phiatum Cherap Cheto Dunsi Ketching si campaign mesen pen pachun ponlo manja pen Indrojit Tenon report Malong News Kita kesana ini lo kita tang tu nak claim pon lo boli pon lo kami claim tang din to tuar ke nikan tu mau hidup hendak sudah ke pasti kalau kesemar tangke atau istilah tangke atau kafe kesemar tangke mah hendak lo sort hekan thega pasti nilijong si la bangso borjan rat dulu barang ke dulu pulante milik cengsi priority bangke borjan angkang lo tuar Islam pon kita tuar kali pusat motor siling untuk iking bendamisen masuk keluar ke jadi pun po labang kiri tu doktor tuliram mohang kalau ya kerja pun akan sudah long tim kardian long masuk ke klaim tu aja kompensasi klaim ada lah nanti kau kita tengah dia long sepusan army begitu tidak cepat nanti kerja macam long kita mesti army begitu tenang itu sesuatu dalam long officially ke pini basic campaign panceng dah kalau cengsi dah kini lebih lagi. Office kami ni digerakkan di musim hal depke. Along din damlo, along pinta munit kira ni sitong makai munit ni fan ke welcome, ni fan nang karcu lah bangke, nang conpak sih kamu. Ni fan ke lang kangtung, ni fan ke sini kangtung aja ini. BJP fan pahainang pula bangsa aja ini kalau sudah ke conpak lah bangke. Munit ke sitong ke hok ke along pinta, jadi tu pun dia. Sir, please tell me what about you today here visit here? Today, particularly, this is the election campaign. So, in the Borjan MSC constituency, the BJP
candidate, our beloved brother Sujo Rampar. So I have started campaigning in this constituency for the first time today. So people are very happy with the work BJP has done for last 6 years, and this time we are very much sure that with huge margin the Border constituency we are going to win. So how many public support do you have in BJP favor? How many people they love? That much public support we have. So what are the main objectives you're going to do after winning the MAC? See, I have resigned from the post of Assistant Professor of Medicine from Guwahati Medical College. My only one motto is the development, to uplift the poor of my region. For the last 6 years, I have been working for the upliftment of the people of my region. I have spoken in the assembly for our people. I have spoken for the martyrs. I have spoken for the Gaunburas. I have spoken for the all-round development of Karbi Anglong. My only motto is the development. So we are fighting this election with the motto of development, nothing else. United Democratic Front of Sarupothar candidate Simeon Rong Parapan Kangthum Karnia Sai Kedengpon. Number inko rehini Sarupothar MSC constituency ke parlo paklangso number isi polling la pensirbo mu polling atum pen patir pi ponsi paklangso number isi along UDF sa candidate Simeon Rong Parapan Kangthum Karnia Sai Kedengpon. Labangso amai lang BJP pen Congress atum methanga song pen GOC UDF sa song long kengkam Chejordun Rinti Simeon Rong Parapan ke ong thong ara tum ningke che thedwa joksi UDF sa long chingbe dun potalang tum pen che than pon Rinti UDF sa candidate Simeon Rong Parapan paklangso arada phan ning pethe tekang sinili phanjong sinang pahai lipute nang le tumaki song do nili nang chisong pibek ji pusithan tekang hanjang lang suban Rajib Sondrong pi report Malong News Thake laki ham nok lo tak nei non sangti nang thok roi roi along thok roi roi arbi ki jang aling lang pon lap lo kunna lo ke dam ko arling them ta bang thai velo arling sum ta bang thai velo laki la sum po ding ning ningkan pho jugot sing ti em chodet a hut nali to man ke chat awe marong ma Jack po la non son na kama duti lo te chibang po a duti le ki jolo te difuk chidam lo rong so phan bang ke lang ma silang le lo nang piji ring nang pipo nang pahai dun det ring kali dam bong nang atuwar ta ave litring a hemanta nak pipe uson ra son ge ki jolo po rong su bhanda kilik nang ni mane non kai ke rong ta lule lo reset lo athema ni tumle pahai hete la tom ang song ni long ima la subang chi matha u nei ni tum se ang song pang ni don lo parbili ke tum sang song pang ni don lo la si la bang ke arleng the tum ta sop arleng the na sor sar de di jok chi rong rup nang lang nang ki duk ke lak am phan nang lang nang ji lan bel athima tang te nang le tum la bang so ali ke ningkan kon lo khachi chak nang je la bang so ali ke hendo ing han lang bu pen ke dong nang ke ningkan ini do po la soda stami tu war su puta nak pipelo tu war su ta sang ti nang thok thelo non hala MLA jo koting tia bang tu war nang thok lo ing han ki sak thun nang sai ge ta ing doy ne lo ik skur ki tu na tum ta keng op nak chi otroi an ka ka hostu chi le an tha kali magala kom se kom rong su han chu pa mi no anu pete a public am han chu pami no alang phan ang song si pathi ji stan non bang ke pathi thek thelo je ko sing ti ke chu pik lo mati da rong ban ke lasi ubi mi tom long sin ku be sapudun po non bang ke sumion rong phar pahai nang po sumion rong phar long si chok kha po sumion rong phar se ali si tanang pinang po lang si tanang pinang po lang ka be tum tanang aphan ta pinang po ring ave mati wer ka be tum han ta pinang po lang nang po ki duk ke la ka man ta lang nang po ki papori berthei ta lang pon thek nang po mane ki duk tum ke theng chot noi chot doi chot ajo ta an chmo be tuma megang ti prong tami osmar thek nei last ni tum la an te chapadu government ne score do lang tha pi lo la tum teacher tu smart score ke than ta pami tha apian hala arleng the jo koting ti tum ta na chi check tha pipo na chi check the dia la tang de nang le hin pen non phong election along simirong phar highway ji puning ji the do ma ne chi the pik chi the pik ang jot sini dak na edu kisarum han ni sapuro lo akisarum han ki sapur ke pupi lo na se tiket jelong alang ni thoba mun hote suru butharar phan tanang na kang hondolo kiduk kisun ji khijang kiduk weta rap alang ni asalang ni le long son te ni ning chi thoje pen ratani chi thoje bon danon ke
kadom terang pi alang li si long thorong lo lake itum suru buthara rat ke antu se kisung si bang thorong ko la ton si ni kini na tangte nangli kalau sopuling kan lah sopuling kan lah ni ladak pala da puling kan mala tangte nangli gopi ning che che pini ide pesong nangli cepok kan lah ni alang li non senior ong paralang li ke isi alang li tak me ke matha kemesen abang pulo kisimi ni chini ram lo athelang li sitami ka ni rat phan chipudu pon bom tang thek do laposi alang li ke pima kadom terang pian ke sose choji kadak sur buthara rat phan chari thek ji bon tusini li ni che theda tangte nangli BJP as party long do bom hunang le penyat puken du na som deng ma ni arpu ke enunde sitame kene jogosing ti phan ning che thelang li samina hon pon bom masini li rabdun bo botati na pong tani ni rabdun bo tangte nai tum pini bangkon bag doji labang so UDPS long cepok don ke BP pen pini ladak kene bangfen ke bag amuyan doji la pen ke ako asilum ma pen ta puling pen ta do hadak pen an pen parum pet ke bang songket to se ami tangte ke bang jilang ali ta BJP pen UDPS long cepok doji phan angring do ma do APHL sia song pen robjili aklam paklong kamalong radamai ke padopon aruni phain kore toxier ni APHL sia song pen robjili aklam paklong kamalong radamai ke padopon bangso mailong paklong kamarada tum habikrod along adung het ke do dikro da delong along an inghong si korkanthi constituency candidate Daniel Teron lapen Mahamaya constituency candidate Robi Singh rong hangaphan ingthum dun si kilometer isian bak akeng pen damsi armu chejeng pon lapen puthot paklong kam robjili aklam anpali damsi radamai kapadopon bangsomai koikanthi constituency committee amei pho gangat kiling pensi mai chipahim phupon lapen chun bang babul rong pipen saluhi patinipon bangsomai long aluhi aman pen kachetong don lake central committee general secretary sarkari rong phar korkanthi constituency candidate Daniel Teron Mahamaya constituency candidate Robi Singh rong hang korkanthi constituency women wing secretary Aruti Tisopi kedamtang MP election ahot karjab don NPP candidate Probin Sangma lapen penangan ong dong arad tum chetong don si APHL si amaya long RDP don dong mukak pen Daniel Santimong report Malong News. Indian National Congress candidate Sri Satra Teron Wapuling Tinalong Kahumridam. Numbering ko rehini Saruputara Misi constituency ke parlo pak langsung number isialong INC candidate Satra Teron aphan kangthum karne asai kedeng. Bangso mailong Borsali Teron, Jun Militeron Pi, Budhesor Tian Parta, Congress Workers atum chetong dun. Bangso mailong Jasemet ke bang jikar biang long Thomas Council MSC election aputhak chetan chimum pon renti. Congress jong sikhi hailute Saruputhar constituency arat kisung jok popule ning chethenon pusi vote kerega mailong nang chetong dun arada phan than tekang. Kedamtang BJP ningkan pho IM dolo bonda thangna development kachilar abi anparta towar along thokroi patang te biha majok ko anoni arada tum kedam ke bang kacheleng kisung kachetong nang. Lasnili phanang pahailute un anke ke pechunjia phanbor ipon pupuse ningje tekang. Hanjang langsung Ben Rajib Sondong Pi report Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.